Fine. Ja, mijn vriend. Hier is nou met jou van hier zo. Hoe doet ons is nou hier? Maar hij kar olie voor zijn kar. Hij ziet het maar nou niet laten streeuwen naar kar. Zo dat is waar onze olie gaat krijgen. Maar luister, waar de beste plek is. Goudwagen. Goed doet. Dat is waar het is. Zo ons gaan gewoon vragen. Zo wat is het beste? Hallo meneer, hallo. Hij is dat is maar daar auto weer daar zo. Die service is top met mensen die mensen. Ons zoek net ons wil net gou weet man wat is die beste kar olie wat ons kry want die kar is so lekker ek het hom gesê. Ons het van alles wat mal is my vriend. Alles Ons wat het Shell, Liquid Moly, Elf, ons even nog wagen Moly. Ja. Wat pak julle? Wat so 'n karretjie? Kia Rio ja. Kia Rio. As jy wil 'n sokkerbal vir Bevan se klong. Ja, so sokkerbal mense jy. Ek kan 'n bal ook kry vir 'n klong asseblief. My kan nou van bal. Meneer kan vir my self gee. Ek sal sommer betaal. Ek sal sommer tippie vir hom. Ek kan sê vir hom nee, ek sal Shell Moly my vriend. Ons step. Alles word getip. Free ball wat jy. Mense sien julle word julle uitgesoor hier by Goudwagen en goed doen. Uitstiekers en my ding. As jou kar vol vinnig ry soos 'n springbok, dan kom my Goudwagen in jou kar olie. Soos julle gehoor het, uitstiekers en my ding mense.